Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 18. Ti pungtot, patauden na ti riribok, ngam ti anos, yag na ti kapya. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kitaag man iti sarming, no bagay kumatlaang ti make-up ko, kan tinalabbaga a lipstick ko. Ay na, bagay mo launay. Nagpintas ka to, Pai. Mayat ngagpay sa daytoy. Kayat ko, Elma. Adapay lakok dito'y apulbos, ay broken lotion, apagpapudaw. O sige, gumatangak na rod. Wen, masapul nga agpapintas kamot Di kagdanag, ikan ka iti discount. Thank you, Elma. O, at iti sangaribo, kita no umanay. Umanay day to yan. Oh, atoy, kompleto amin tilinaon day ta Miriam. Ay, kamodyanan na. Nakagatangak matlaangan iti kastoy. Nyaman tayo ta, ginatang mo, Miriam. Ha? Mutoy na kita. Kastoy ti rumbong kadagitoy. Bait! Ay, sus! Apay nga impaladaw mo matan iti tawa dagiti ginatang ko. Unay ka matan. Sayang ti kwarta pinanggatang ko iti daytang. Makapungpung tutang nga rod. Anya? Nagkuna aya gumatang ka iti pagpapintas. Jacket. Bait. Anya ti panagkunam iti bagim. Balasang kabay. No di mo kayat, ibagam ko makanyak iti nasayaat. Saan nakastangag pungtot kalatan? Makaawatakmat ka! Siga mayat, Elma. Di mo unay laklakkuan ti asawak iti pagpapintas, wen? Apay ka di manong Bert. Agsipod tamok ang makadadal iti rupa day talakom. Ha? Kanimot Miriam, agraraman. Kaya't namay, isupay day ta paggasgastusan na. Ni, anya kumangay ti basol ko. Aglaklako aklaang mat. Jakmot ipilpilit. Ay, ada! Apay nga gila ko kay tikasta. Di ko maila ko nagiti makmakan. Di mabsog pa iti gumatang. Apay aya paritandak. Di aglako kayo mat no kayatyo. Ay, sumardong ka man! Sumbatan nakpay lang. Nay, uray babae ka, tutupang ka. Ipulong kay ti asawa, Di mano. ura gipulong ka! Sa anak ang mabutang ka ni Miriam nga asawa. Tinasaya at Miriam anak ko. Likli ka mo ti gumatgatang kadagita pagpapintas. Agdigos ka laangan, husto daytan. Sa anak matkat anaasam nga agpapintas, nanang. Kayat ko laang atulungan ni Elma. Iso agim matangak itilako na. Naklaatak nga rod. Tanagpungtot matan adagos ni Bert. Kat impala daw na ititawa dagiti ginatang ko. Ala, bay amon. Pasensya amon ti asawam. Anyangay nga rod. Kastamot ti aramid na. Wen nanang, jakon gumatang pay. Umanayan ti sabon apagdiramos ko. Nasayaat. Narigatan. Aga-apa kayo laang nututupam di asawam. Wen nga rod nanang. Ngamin ipilit na ti amuna. Isulaang tinalaing. Ammom anak ko. Sika ti kanayon amapan makimisa. Sika ti sumsumra kiti simbaan. Iso asika ti rumbang ang makaawat iti ugali ti asawam. Kandi mo liwayan nga ikararagan, tapno agbalbaliw, anak ko. Sa dinong ti papanam katrabin, Miriam. Inak ijay turod, taada signal ijay. Awagak ni nanang. Nga uray rabrabin. Nalipatak ngamin nga inawagan itay aldaw. Taimbilin ni Mrs. Go kanyak idi aldaw, idi napanak na kitsyanda. Nga ibilin ko kano kininanang, amangipan kano itinatang, tagpas kanda ngamin. Nagado dita paggatangan da. Nagtulag da nga rudan, amangipan to ninanang itinatang itiday taapas kanda. May mayat kano ta presko. Di ka pa ilang arod mapan ijayan ni nanang. Masadutak, adayo ije balay da nanang. Inaklaangan di ta turod ta awagak. Sige, umunakan ang maturog. Angem rabin. Awan nga road signal dito'y balay. Mala, rumwara kon. Nalipatak ngat ngamin ti imawag itay aldaw. Sapay nagsip ngat dito'y turod. Umawag akon, tabumabaak adagos di tabalay mi. Miriam, sika ka dinay ta.
Ha? Ay, uwan. Siyak day to eh. Sino ka kadi? Ay na, siyak ni Pakito. Ni, may kamot dito ito, Rod. Ay, rab-rabiin. Uwan. Kunaklakit din no asino itay. Si kamo gayam Pakito. Agpada tamot gayam tiranta dito'y turod. Uwan nga, Rod. Sige panawan ka pa, Miriam. Umuna akon. Urayan na kun. Tapno Ah? adda kadwak abumaba. Mabutangak amin. Ay na, awan al-alya dito ito, Rod, Miriam. Ang mala, urayan kan. Agyaman Pakito. Mabitak laan. Ay, agyaman tanakaawag akmatlaangan kininanang. Saan pa'y matgayam anak katurog ti asawak? Nakaigamat iti baso. Siguro, umin-ino. Sumrakakit din iti salas. Miriam, Apay ka di akas lang makapungtot ka, Bert. talaga makapungtuta. Bert! Apay matan nga imbarsak mo ti baso iti datal. Saan nga imimay dito ni Bert? Ay kaya napananan nga ay. Napananan ngay ngagpayso. Alas 8 iti bigat. Diyak matan mauray. Mga noad na dita karuba tayo. Apay nga main, nagapa kayaw. Saan matkit di tatang? Ang kalaatlatan nga imbarsak na ti baso iti datar. Ano ya? Ay, adaman nakasurunan ng aruda. Makapasuron. Awan mo ti dakas nga inaramid ko. Wala, ano sa mabagbagan ti asawa, Miriam. Damagam, doon niya ti makagapaw no apay nga agpungpung taot. Sana basta agungit latan nga wang gapuna. Wan tatang. Nasayata nasabat ka dito dalan, Pakito. Apay, Bert. Ni, nabartak ka. Saan? Amok ti sasawag. Anya? Awisan ka nga ginaw-minton madamdam, ha? Anya? Umuna ka na jay tersina jay laot, gawid na. Indak mangalay ito karta. Uray nagtag, sangot ang ginamit arak, Pakito. Pasensya ka, Bert. Sa anak nga umin-inom iti arak. Agbiro ka lang niti sa bali akadwa mo. Masayata, daka dito'y balayo, Pakito. Inyag kunti arak dito'y ayan mo, tag, sangot ang ginom. Anya, ang kuha, Bert. Ada na patag-apapanak ita. Itong kwalangan. Kaduan na kun, no? Bert, pangasim ko mamata. Saan ko mamatagas ta? Pilitin nakit din. Di mo gayam kaya. Ne, apay nga akinabil nak, Bert. Nagsakit tinugin ko, dinanog ni Pakito. Bimalas yun din. Idarom ko na dyan, Pakito. Sige agdarom ka. Tamakita no disika ti ungtan ni Kapitan. Anya? Nagkunang amin apilitam nga uminom jay tao. Tidakas na kinabil mo. Kan itipay mismo abalayda. Sino mo ti sana makapungtot no kas jay? Damagag man kan ka. Anya nga min ayat ti kapungtot mo. Da kayo ka ni Pakito! Ti kunayo, di kayo nakita adwa ka ni Pakito. Anya? Lawlawag man ti sasawam boy. Iso arimwar kay di na minsan arabi. Tanagsarak kayo ka ni Pakito iji turod. Buisit kayo. Makilalalaki ka? Saan apod no day tamboy? Kinapudno na, nagrana kami laang kinipakito ijay turod. Awan dakos nga inaramid mi. Agsasao ka itipod no mo saan? Nakapapayin ka! Agdamag kapay ngamin nga umuna, sakbay nga agaramid ka itimadi. Itikas na, saan ka may sagmak? O, anya nga ita? Nadingitak Tata Elias. Tabinalas ko ti manugang yo. Di kagda nagbarok. Tadyak ayo na ti madi nga ugali na.
Naanos ka nasayatak matatao. Ang amno kas jay, basta kabilin daklatan, ay jak matitulok tata. Ay, kahitun, mate. Ay, jakman amaw ka ni Bert. Planok nga ron nga agdaram kan ni Kapitan, tapno agnakam ni Bert. Ah, Kasla sa anak ngamin amamati, aday jay laang tigapuna kinabilnak. Jak laang pinagustuhan nga aginom kami, kinabilnak kit din. Ay na, madanagan ak Elias. Ang mga nuidarom ni Pakito ni Bert amanugang ta, kat pagmultaan da iti dakkel agatad. ay, day tangaron ka it. Saan met nga raw na mabalin ang makibiyang nga ak. Ay, dayta kat ipagdaksan na, no ti may sa tao, kat kanayon nga agpungpungtot nga awan gapgapuna. Amin tay metkit day. Kahit saan amaliklikan ti panagpungtot. Ang no awan umdas nga anos ti may sa tao. Ay, day ti pakaisagmakan na. Tinasayaat, inakasarita ni Miriam. Masapul ang maariglaw ti saan ang nagkinaawatan da Bert nga asawa na, ken ni Pakitaw. Tanakababaen, Elias. Mala, ingkang ngarudan. Kasla mabayin ako. Ngagparangpay ka ni Pakito. Anya, Nang runa, kat awa magam kinapudno ti atap ko kada kayo. kasanon no idarum na ka. O, di nakarkaron. Kunam lamon o sino ka nga agsasao. Anya ti amok ngay, nga mga no agpaiso nga da relasyon nyaw. Anya, ay na, makaamu ka man laangan itibiyag mo. Nagalas ti ugalim. No kasta, nagkinabil kayo ka ni Manong Bert, Pakito? Nakigtutak nga main iti panangkabil na kanyak. Tinutupamlakat nga rodan day at tao. Anyangay nga ron ti planom ita. Planok nga ron nga idarom. Ngam, nagbaliw ti pangadang ko. Urayak laengen, nga umay dumawat iti pamakawan ko. Kasano nga'y, no saan mo amauray kan kwa na day ta, Pakito? Okay lang kanyak. Ngam no bilang taulitan naman ng tinaramid na. Talagang idarom kon. Ay, sa bagay, kunada nga rodan, nasaysayaat no palabasam tinagkurangan ti padam at tao kan ka. Una, ay, baliwan taman kidi ti saritaan ta. Ti maipapan ka data, ti kahit ko apagsaritaan ta. Anya ko matirumbang apagsaritaan ta, maipapan ka data, Pakito? Maipapan iti panagkalay sa ta, iti kabiitan a panawan. Ha? Nagkalay sanda Pakito kan Elma. Awan mat siguron ti mako number. Jaklain pagarom nga agayan ayat da magayam. Iso nga ita, sarda nga mun ti panagat-atap mo kada kami kin ni Pakito. Kuna ka ano awan nobya na. Kinapudno na nabayagan nga agayan ayat dakin ni Elma. Iso abid do ti panangipapan mo nga da relasyon mi kin ni Pakito. Nasayat kit de. Tamapadasan da may da asawa na. Tinasaya at mapangkamakimisa, tapno makisayan ti mading ugalim. Makitan to Ada pa'y naske na papanak. Bart, hintay makimisa. Ay, hintay maminsan tatang. Ada pa'y lang amin aramidag. Diyak pa'y mo nalpas ti trabaho. Ay, kinapudno na. Awan ti trabaho amalpas. Kanayon ti panagtrabaho tayo. Ala, isardeng mo pa iladay ta at trabaho ta hintay makimisa. Ha? Sige. Sumurutak man la kada kayong tatang. Nasaya, tanakaw. Ado ti aldaw. Mabalin mo to nga ituloy, dahi tayo bagbagam at trabaho. Hintay kit makimisa. Kasapulan tayo, ti pamaregta ti apo. Ay, kabsat pakitaw. Pakawanin na kuma. Pagbabawyak ti madingay nararamid ko kung kaiday. Agyaman na kabsat. Tanauray kumatlaangan, ti panagkidaw mo iti pamakawan. Kad di kagdanag, tay di pay laang, napakawan kan.
Agyamanak kabsat pa kito ha. Idi pa ila ko ma, nga umayak. Ta ibabaon nak ti asawa nga umay dumawat iti pamakawan mo. Nga mabainak. Ngamit ha, agyamanak ta naaramid ko mula ang kabsat. Pakaragsakak mo ti mamakawan, Bert. Kahit agyamanak, tanak ka amiriskan. Oh, kasla naragsak ka ina Nagkapam ka di ba? Ijayan da pa kito, bakit? Kahit nagasatak, gaputa pinakawanak. Nakaimimbaga talaga kanyak ti Diyos. Agyamanak, Bert. Tas ikamat laang tinakapanunot iti dayta. Idijak pa amo ti Diyos iti biyag ko. Aminak, anarigat ko amay balikas ti pakawanan nak. Ngem ita, itinagan ti Diyos. Dawatag apakawanan nak mo, bakit? Napakawan ka, nakay. Ket agyamanak, tanalaw-lawagan ti panunot mo. Ti Diyos tinanglawlawag kanyak, bakit? Di kagdanag. Jakton ulitin, ti kasjay. Nang runay ta, nga namamo kon iti biyag ko ti Diyos. Kendag iti sasauna. Makunak, ang makaawatak itan. Kunana iti Proverbio 9, versikulo 10, tapno agbalin ka masirib, umunapay nga agdaydayaw ka asibubuteng iti apo. No ammom tinasantuan, addaan ka iti pan nakaawat. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay basa ti Exodo Kapitulo 22, versikulo 22. Diyo iroroman ti uray siya sino man abalo wano ulila. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Brando anak, si kapay lang ti makaamo kadagiti kakabsat mo dito'y nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Una nang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga no pasado alas 9 ton anak. No makaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun ti buridag akabsat yo. Una nang, Di kayon agibat-bati iti makana para kanya. Taijayak ton amangan. Adda inta da Mrs. Cruz kanya nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat amapan agiskwela. una nang, Sa isayatan nyo ti agiskwela ha. Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo met no kasano ti rigat ko nga inayo. Manipod idi natay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. una nang, among miday ta. Agmay may sakay laeng. Gaputawan ka bagyan nyo at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ad ako makaduak amang isaksakad iti pagbiyag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Di kagdanag. Taintun dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingka agiskwelan. Anusan nyo, tibalon nyo. Nakaturugan ti buridak nga anak ko. Itrangkak ti ridaw. Tainak gumatang iti bagas. Igatang kundi tangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cruz. Ay, sapay la ko ma. Tasaan ang makariing adagos ni Boy. Kaslanang ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasaya at ingkakitaan ti ubing. Sigurado,
Pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na. Syakit din, timang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Isu kat amabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anak iti kastang aramid mo. No kayat mo, sikan ti mapanmang kita. Adda aramidak. Anyan tulangan ti kunaan ni Soledad, no baybayan ta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumila ang agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo, si Kasoledad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akasken ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wano saan? Parbangon. Anya? Baybay ang matandag iti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsinnarak ka dita iti lalaki. Bumulod man iti bagasyo no adda, Tata Matyo. Adamot kit di Soledad. Mano akilaw ti buludang. Uray 5 kilo laang, Tata. So katakto yun ton makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Nagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? No madalos am lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti ruruot. Umanayan akasukat ti binulod mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon, Tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmetken ka, Soledad. Ay sus, pinanawan manen ni Soledad ti anak na, badong. Napanan na ngay. Sigun iti nakakita, adda kano ijay balay da tatamatyo. Anya ngay ti araramidan na ijay. Diyak man mo. Manipod na balo. Saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si kahamat Perla. Tila ibagbagam kan ni Soledad. Ay, piman, tanabalo ni Soledad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabii. Wano saan, iti parbangon. Ay na, di mo kunain. Akas tatigagara na kan ni Tata Matyo. Anya nga iti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang, apay ngagsangsangit kayo? Ne, adda ka mat gaya man anak ko. Sa anak nga agsangsangit. Napuling anak laeng. Saan kayo ngaglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Kuang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim a Perla. Anya? Nagalas ti pa nagsasao na may papankanyak. Nanang? Numabalin ko la kumabagkatan ti kalapaw tayo. Tapno iyalis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karub akas kan kuana. Kapo takas tantar arami den ti pagmuken ka. Baybay ameten ti bagay, Soledad. Ay saan? Di mo itulog. Nagruna katanda anak mau. Kas lang amin awanan sir-serbik pa yung agbibiyak, Tata. Mada. Nagruna ka dagiti anak mau. Tikit di aramidem. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaat. Tata, Saan agapaw, tada parikot mo ke baybay amon ti bagay. Ibagakan ka da ito ya. Taimbilang kamatan nakasla anak kau, Soledad. agyaman ak, Tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidak ti imbagayo kanyak. Nakita yung ka din ni Soledad, tatamatyo. Nagpukis man. Amok. Apay aya. When takas lang amin agpaspasirpat manan. Anya? Sa bagay, nabayag mat basitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla.
Irurumun mo man na ni Soledad kaputa may sa abalaw. Saan mo, tata? Ibagbagak laang timapalpaliw ko. Ay maditikas ta. Kaputa nakitam arumuar iti rabi kain parbangon. Ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigrigatan jay tao ang mangisaksakan iti pagbiag da kadag iti anak da iti da iti kasinsin mo. Imbis at tulungan, iruruman mo may. anya? Lumakay akon. Napanunot ko nga ipaaywan ka na kayo ti garden me ti anak ko. Napya nga da anak mo may sabaraw. Ison ti katulungam. Agyaman ak tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso amamati kadi yun to baybayan ti garden. Di kay agdanag tata. Aramiden mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agi amanak. Ada mabasit abalay ang mabalin nyo ang pagyanan. Tapno di kay marigatan, solidan. Kasla pumimpintas ka, Soledad. Anya? Wano, talagang addamang papapintas kan ka lalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabos kan man ang perla. Apay akas na ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na, kunamlano asino ka, idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kanan nyo. Sardangan na kon. Ta saan asika timang pakpakan kanyak. Nanang, dito'y tayo langan bakante abalay dalolo matsyong agyan. Panawan tayong ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't dito'y. Una, isumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnat tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Kat sapay la kumay ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay ko ma, anak ko. Maya atay nagitain sangpet mo nagdudumanat nateng. Linda, anak. Nagapo ak ti ayan danana Soledad. Mula dadagita. Ay indag saya atay. Ay nagmaya ti apit da. Kunak tumay. Nagagat da. Ado a klase ti natin kan prutas ti mula da ijay. Ay kasta. Ay nasaya at nga ron no kasta anak kaw. Kasta ati kayat kaw. Nalaing nga agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno day ta. Ay nasingpet pay. Ken natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kaw asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang ta nga inaldaw into na rin na. Wan nga ro, tatang. Isu ako nak. Aging ga iti kayat da. Isu dalatan ati manggamulo iti garden ta. Ne, apay nga'y bagat. Maulawak matan. Itay pa'y bigat akastoy ti marikriknak. No kas nga rod, ipandakan iya ospital. Saanen, di kay agdanag. May katumat lang dahito intun madamdama. Ang mga no dadakas ang mapasama kan kalakay. Di kay agdanag kunak met. Kabalak dahitoy. Sige,
Mapanak man pa'y di talikudan. Kayat ko, Jay. Sige nga, Rod. Dito ikapay, tainak mangkita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan ija ospital. Kayat mo man no saan, talaga nga ipan ka ija ospital. Kasta tinapasamak kan ko, ana, tata. Nadanon mi anak kaidda di talikodan ti balay. Takuna na akay kayat na tagtugaw di ta tananamlamis. Gamkas jay matan tinaabutan mi. Inpan mi di ospital. Ngam talagang awan. Ay, aniyan. Nakasaksakit na ito anak pasamak, tata. Kasano kami kadagiti anak ko. Ket ikagumaam asawan mo nila kay mo. Kasano nga taitan. Agbalin ka na, Timker. Nagruna ta danak mo. Awat ti mabalin tayo, tatalaga di talaang ang tinaikendeng apagpatinggaan ti bihag ti asawam. Kanya nga rod ngay. Amin tayo kat di tamo ti pagturungan na. Day talaang, tay muna nila kay mo. Kasano kami kadagiti anak ko. Kasano kami. Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, Soledad. Ha? Anya? Maitabon ka naw, kalpasan ti talungal daw. Agyaman nak iti panangipakaamuyo kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, tauray kasjay ka ni Perla. Ingkalat tamot dumaray iti panakaitabon ti asawa na. Tapno awan mo't makunkuna na keng ka. Uwan tata Matyo. Di ka agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaat. Total, awan mo't kinapudno na ti amin asasawan na ken ka. Brando! Husto pa'y day tar aramidam! Umay ka pa'y agina na! Ha? Linda? Sigamat gayam. Umay ka! Ading niya ko ang merienda. Agmerienda ka pa'y biit. Nakababain pahin kan ka, Linda. Si kapayin ti imay dito'y anang yag iti merienda. Awan ang yaman na, basta sika. Anam, madanaga na, Linda. Dudwa talang dito'y. Awan ni nanang. Oray ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man ano ko ma? Kat agayan ayat tamot dun. Amangan, no ada makakita ka data dito'y. Kat, maamuan dati pudno. Saan na bali? Tagpay sumat. Sa bagay, gusto ka. Awan matdagas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Kinapudno na. Itayak pa dito'y balay, anak. Nagawid ak adagos, kalpasan ti tabon ni Badawng. Ha? Sa dino ka di tinapanam itay bigat, kapay nga itakalaang. Ay, kwa, tatang. Nagapuaki di ayan ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay, agpuno ka man kanya. Ada nagkinaawatan niyaw ka ni Brandaw. Kwa, tatang. Sa bagay, kaya kau ni Brandaw ngagbalin na manugang kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No ibaga kada kayo apod no ti atapyo kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Tatagasawan dagiti anak ta Soledad. Ited kun kadakwada ti may nga ektarya agardin kau. Kat manipod ita. Kabukbukudan dan nga agasawa ti amin ama imula kan maapit iti gardenda. Kat pagyamanak unay. Nang runa kat kastuyak mo't. Awan apulos ti maited ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na inday tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga agtrabaho. Iso ti punan na. Tapno agprogresaw ti biyagda. Ay, sapay la ko mga rod. Tanasalun at daakan ka na yun.
Kumusta kan? Ipagperla? Kastoy lata, Soledad. Kinapudno na. Maikawa ak gapo iti kaawanan ti asawak akatulungak. Ipag. Marigrigatan ak amang isaksakad iti panagbiag mi nga gina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. Pudno ang narigat. Amok na ita. Gaputa na padasak. Kat ita, balo ka matan. Kan naulila matan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nakmat siguro itan. Pakawanan nak, Soledad. Daytoy siguro ti supapak ti kinadakas ko idi kada kayo nga gina. Pakawanan nak ko. Di ka kumagsangit, ipagperla. Kinapudno na. Nabayagan nga awan kanyak daychay. Kan may isa, jak ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman nak, Soledad. Saan akas laka na ti mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Husto ka, Soledad. Katagyaman nak, tadi ka nagimula iti sakit tinakam mo kanya. Ikarik, agbalin akon anasayaan. Gaputa na ka amiris akon. Di ka mang pasakit itirik na ti kaarobam, tati Diyos, amo na amin agaraw kan panunot mo. Tulungam kit di ni kaarobam iti kanito ti pagkasapulan na, tapno supapakan to ti Diyos ti kinaimbag mo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalak ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa, umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano akilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ayat ti asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ugbing. Sige. Mabitlaan nga rod. Taisaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Ingkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da? Ay, lugyan da lang ti negosyo dagita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaang? Wen. Dayto lang tinaglakwam? Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam? Ay na, di mo amo taglako, Dani! Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Kwa, di la mabalin nga iton katapusan nga agbayad akman ng agata? Nagbayagan?
Umutang ka. Ta iso ti ibayad mo kanya. Ay, Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kenkwana. saan mat? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta. Ta ibayad ko. Nasaysayat pay. Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan nga minamakaw-awat? Parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Mabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kan ni Agata. Bayadam to kanyak, no addan kwartam. Agyaman ako unay, Manong Dani. Talaga naimbag kayo akaruba. Awan ang yaman na. Pakaragsakak mat ti tumulong iti padak a tao. Dayawak unay ti kasta akababalin nyo, Manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo kan ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak kumatitulungam nga agsingir iti pautang, saan mo takas lapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat nga minamakaw-awat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Adda ka din ni kanakandanay, Agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya, umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma. Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Ah? Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa, kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo. Umanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya, naimutak? Ay, uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabainak matan kadagiti kabagyak. Jak mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam Dani. Tapod numot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abali ko man no agbayad da adagos? Agata, Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. sige. Pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman ak iti panagtalak yu kanyak, Manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok ang mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan, Manong, talaga apadur asak. Sige. Kat inutam latan a bayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman ak unay, Manong. Talaga saan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat adda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman ak unay, Manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito'y salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawak ang meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Ay. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangaro dun iji kusina, tiyanda. Sige manang, tani mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iji Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansion pa'y kit din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti da iji Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, Agata. Amok, di na baybay ang dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inikikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay.
adda itad na aporsyento na. Nagsupliak, takayat ko anayunan ti kwarta abuluda kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Chanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayag danag, bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Chanda. Amok matkat, amabayadam day ta. Agyaman na manang agata. Unay kan bagat. Gapulaan ta nakakutse. Ken anak ti baknang. Pinautangam adagos iti dakkel agatad. Ket di mon sapay amamunay daydi atyanda. Naamamum laeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Lloyd amamirmiraot? Ngam pinautangam latta. Pangalaan na nga itay ti pagbayad na kan ka. Ang mga no utang kalimutan mo tanday jay. Apay ka di manen anapan iti dayta ti saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Chanda, tamo ka baknang. Iso a pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglaangan ta na oray kamatlaan dito'y parking lot, Chanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na patag ngay bagayon. Ay, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Angam di kagdanag, bayadak to. Kumusta to istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Ken adda pa yen lakok anateng ditasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita nga imadutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dayto istor ko. Ala, sapay kuma. Taad dapay adumor as to istor mo. No diga po itim pautang mo apagpuunak, awan ko maita dayto istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga naimot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong. Ngam no siya ka. Agpautangak basta adda. Ay unay kamatan agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasam mo tan tagda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda, taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinungpal, Chanda. Nagrigat kayo meten akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawat. Ay, tiyakla pagaro pa kasta ka, Chanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito, Chanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngamday di Chanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kan kwa na. Anya? Ay katsingir Ngamin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin nung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan ka numutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya?
Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngamawan mo't nga rod. Nagtalekak nga rod kan kuana. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi aklakay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Loida. Ibagam adin makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita. Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na kuma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday ti pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Lamin, nagtalekak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay la kuma. Tabaliwa mo ti mading aramid mo. Agyamanak, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Dios ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kantong matlaeng ti pagbalatakan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21 versikulo 23. Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Anya ti sirsiri pun bita si Prina. Umay kakidagli ni Sen. Umay ka ditoy, takitaam ti sirsiripek. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta. Umay ka kiting. Anya ya dayta. Oh, makitam day basit anak ngis-ngisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta dayta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot kadimat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, anya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso da ita di aplikante. Ay, nagubingan ngay. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay numapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito itan anang rugi ang nagtrabaho. Dito itan ang malakayan ken mabaketan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak mo ta. Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mo't ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kayat ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso at tulungan dak ko ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa kakadwam aparadalos. Yam amukan to kadakwada. Kayat siya asawan, sir?
Naawat akon? Wen nahawat kan. Ket magrugi kan intun bigat. Apay apapaayaban na tan ni sir. Diyan ka mo Inaprubaran na nga tan jay loan ko. Umay ka, tama pantay di office na. Ay, mabiit lang Domingo. Hmm? Umay ka man pa'y dito'y. Apay manin. Anya nga iter aramidan jay babae anang isit ijay office ni sir. Na, adda idi kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makaumatiru pa day ta babae. Ay, sige. Sir! Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. kamat. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir! Kaya't kung ayam mo kada kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito yung opisina. Ah? Kaslama nagan ti bagyo. Huwaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Anyamot ni Sir Ren. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod, ti kayat mong ayawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamot yan, sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta, sir. Kasla, madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa, ay. Ay. Ket daytoy mat. Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mangayab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak, Manong Dom, Ay na, nagmayat adenggan. Kasla, umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito'y lamisaan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo. Itay ka pa'y abirbirukan. Adda ka matlagayam dito'y. Oras ti trabaho. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Wala, tumakder ka ditan. Anya kami tayo? Itak lang nga ginanamit. Awan ti aginaina na. Na? Agunget ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabakuin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Nagtugawak mo. Ha? Si ka lang, ayat imay-mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramidan na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila ditoy. Saan ka diya sika ti baro nga inala ni sir a para linis dito'y office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga yung agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda nga aglinis ak kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa? Agur-urok da dito'y? Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan? Kan nakangangada nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo! Seprina! Adan sa mga ayab ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina.
Aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita ang nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga min, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ma'am. Ay, Kaslasan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga gipulpulong ko ni Sar? Juanita, dahil ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Iso anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak, tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot. Sadot da, ma'am. Iso an nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayaban nak ni Sir. At dan samot ibaga na kanya. At dating dara ka seminar, kat makalawas nga awanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumbang nga aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin, sakbay asumang petak. One, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. One, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat tagtugaw dito ag pusipusipus at tugaw si ka. Ay, padasak man, Mike. Ay, jakpay na uma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga no da makakita kan ka. Si Kati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak inton madamdama da ito'y office ni Sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ro di aglugan dito'y tugaw ni Sir. Hay. Siya, mamay. Siya, kon. Agbibisin, Ha? ingkakit din aglinis. Kure si ka, Mike. Aglinis ka na. Sa laki! Na, Out! apay, asuak. Rumar ka na, ang mga nuad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo samot aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni Sir ang makakitkita. Ay, ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na siputan no ayanda. Kitag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni Sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ay, ramanakman. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni Sir. Kasano no maamuan ni Sir day tangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan. Ay na, madi mo gayam no na puno unay tingiwat iti makmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan dita pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home matan. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na. Payman tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya, tana pigpig sa akam isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay ngay, awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan matasyak tinangan? Saan na si ka? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juanig? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga ti ref? Adapay madi nga ugali na asar. Anya na ita? Nagsadot.
Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko na masar ti ibagak. Anya, Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. saan na nagtrabaho? Da kami lang kiniduming tinaglinlinis. JCR, nagangsag. Amuyo, sir, no asino tinaglinis. Kasino? Da kami kinidomingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katuan, sir, iso nga ikatin yun. Ubing nga agpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni Seprina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino ngay dagita? Da Seprina kan Domingo. Iso dati sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino ngay ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaananos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir, siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni Sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na ngay. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni Sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. Ang saan mo Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iti office ni Sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da kin ni Sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni Sir? Sana kanon naglinis. Da kayo lata kanon ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak kanon iti accounting. Ijayak kanon at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni sir, akabaulak to kanon ti agbalin nga assistant ni ma'am. Kunana pay ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo kani Manong Dom, agtalinaed kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasaya at ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok dito'y programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 ken 2. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, taday ito iti maiparbeng nga aramiden nyo. Dayawam da amam ken inam, kunati umuna abilin, an napakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Uurak to pa'y na ito yung balay. Anya, Manong? Anya di bagbagam? Uurak na ito yung balay, kunak! Malas kayo iti biyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagam. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo di ti balay. Na. Day talagin inom ti araramidam. Ita kasta ti ibagam.
Ay, ipulong ka kadananang kang tatang. Ikay pulo ka. Puro kay amin malas. O, kita umban lakay. Nagbiit nga imado dagiti manok at arakanta. Un nga raw bakit. Piyak lang dagitoy ide. Ang amita ay nagdadakkel ken naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno nabiit na Nanang! dumaka. Tatang! Ay, akas di mo't nanti bagbaga ni Manong. Napay manan. Anya man ti bagbagana. Puuran na kano day ti balay. Malas tayo kanong amin iti biyag na. Anya? Ay, marurun manan Tasan mi nga inikan iti kwarta. Dumaw dawat nga benkay. Ngam awan maited mi akwarta ken kuana. Ay un gayam dig na. Ingkan tuman gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni Manong kat artet met. Igatang nan tumet lang iti arak. Iso nga rod abi nagbagaan mi pay. Iso anak kaungat. Kenday jay rimuar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbagana, nanang. Kasanungay no paisun na. Pare, anya nga rod ti aramidon tayo dito pag-istambayan tayo. Ang nga tayo latan. Ay, awan nga rod kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man no dumawat ka kadananang kantatang mo. Marurudak. Awan kanot kwartada. Imposible nga awan. Kat no agpinpensyon da. Nagimot nga rod dagi dya alakay kan bakit. Ay, aguray iti sabali abarkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napudot ti ulok sika. Ay naalakay. Awan madlaangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay kat, barang nagawid ay dyan ti pamilya na. Gata. Kano kanayon da nga agapay ti asawa na. Gapo iti kinaartek na. Hindi nan sapay supsuportaran dagiti anak da kaniliya. Kasano ang masuportaran na. Kat dagiti matbisyo na ti paggasgastusan na. Bakit? Isunsamat day tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, isungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatuang kat maito pati ulo na. Sige. Ay, baldaw. Ay nabartak ka manan. Ang bibiyang mo, alak lang kaya. Inayadam ti magna. Ang mga numait padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Kayat. Nay. Apay ngay duron na ka. Adaywan na, nay. Eh, Adaywan na. Dito yung matan semento tinagturugan ni Baldo, lakay. ang mga nuag sakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibag katan Kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Mm-mm. Ang bilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talo. Ay, nadagsan na, ay, tsaka ba alap ka ba? Atay, anay ko, anay. Apay nga ni batam. Ay, nakapsot nga rod ima ko namang bagkat. Ay, apan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige. Ingka nga rod mangalan iti ap-ap ta. Ewan lakay. Kan mangala ka iti danom. Tabanyusan ta. Tapno mausawan na dagos. Asino day tinakaidda dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apa yan nagpromote ti rupa kan bagina? Ay, binanyusan mi kan ni tatag mo. Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak manan anagawid? Ay, pirmi abartek na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di ka no itod na asustento kadakwada. Awan ka nun balon dagiti anak dama pa ni Jeskwilaan. Ay, kasi damot dagita nga ubeng. Saan ka numot nga minan nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita may kan ni tatang mau. Sige, di ta na pala nga rod simento maturog. Total, adamot ap-ap na.
Inak iluto day ito ginatang ko apang malaman tayo. Mawaan anak ka. Apay, saan pa'y anak ka rin ni Manong mo abal daw? Saan pa'y matatang? Ririingak itay. Inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan. Tamasapa tayo amatorog. Makaamon to matan ani baldo inton agreeng. Wen nanang, adumot kit di daytoy si daan amabati kan kwa na Tatang, nanang, mangmangag ka di dayjay? Anya dayjay. Awan mo't mangagaw. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat timang sip-sipit ka dagiti upa. Ni, adaman na nangag ko. Saan nga tanga? Nganya. Amang ano adamot mang tiltilew, nanang. Kat no nakakulong da. Kan ada braw ni kan blaki ijay ruar. No adamang takaw ka dagiti manok. Taulan da Ni pa'y blaki matikunab. Kumagat day jay nga asaw. Lakay, awan mo't tan ni baldo dito'y nagturugan na. Narik na siguro anak kay day jay simento. Iso nga'y makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madala ang ditaday ta. Intakat maturugan. Kano saan pa'y anangan? Ay, danag mo na ya. Mapantulat tamangan ije kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan. Kunak mo saan kan nga umay, pare? Kasano jak umay ket adda awit ko apulutan. Duwan sa jay tinilaw mo ang manok Nagulok pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchen nyo na. Ay katuna, parchen min. Sino nga iti akin manok kadagita? Natatang kinanang ko. Ah, No sandak nga ikan iti kwarta paggatang ko iti arak. Ibusag ka nagiti taraken da. Nay, apay nga'y, lakay. Kasla kurang mo't dagita manok. bilbilangak nga road. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa analukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan. Awan. Pudno jay imbaga ni digna. Adda nang tilew idirabi ay. Ay unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay, asino ngay nga tatinang takaw kadagiti manok ta. Ay awan konsinsyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturog iji-igid ti kalsada. Kanya? Ay, intayo kitaan. Ay, Ay. ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayon nga yawed. Sampay mapanak ko man nagtrabaho. Ay, Awan mat sa bali ang maayaban tayo amang yawed. Apay nga minakasta ti arami day tatao. Agbartek iti kasta unay. Paturayan na saan ang makaawid, gapo iti kinabartek na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday wanda na. ay, hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga banyo sandak. Ay, apay, hindi mo amaw. Nakaturog ka igit te kalsada. Gapo iti nakaro abartak maw. Ada pa man ako, tatang. Ada pa. Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Kanya. Sika, tinang tiliw ka dagiti mapukpukaw amanok may kaninanang maw. Di na gayam ikan iti kwartak. Ay, Oh. nangag mo lakay. Isugayam tinangala kadagiti manok ta. Unay ka matan barok. Mm. Amaw, apan padaklan mi dagijay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne. Hingkakid din tinilew nga impapulutan ka dagiti barkadam. Tarakan kayo manin na. Happy problema dahil ta. Ay, baldaw. Di mon sapay sarsarungkaran ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito ikamatla balayan. At damat balayo iti pamilyam Kaya ti jay. Ta puro da problema.
Imbag dito ita mangan lati aramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, Baldo. Sikat ti ama iti pagtaengan. Rumbang asikat ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita nga ipagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil dan. Baka muda iti biyagda. ay, sakit at talaga iti ulaw dayjay Abaldo. Ay, wen nga road lakay. Masya anak iti pamilya na abinaybayan na. San nabale, mapan kuntuman ida bisitain. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada. Ay, konsumisyon na talaga ni Baldaw. Ay, ni matdig na day ta si Mang Pait. Naala na nga tanjay pensyon ta. Ay na, nagatidog ti pila iti pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laang. O, ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta, lakay. Daytoy mat naalak a pensyon ko. Mapan ko itid atulong iti pamilya ni Baldo. Da kayo pa iti mangtad iti tulong, imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga ruden, ti kinai-responsable na. Ay, napanan na nga tamanan ngay. Ay, huwag gayam, nanang, tatang, bantayan nyo, dagiti taraken nyo ang manok. Tamang ano, ibusan nan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. Nasukatan matla ang dagiti manok nga impapulutan ni Baldo ka dagiti barkada na, lakay. Nagbiit adi makkel dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado na iti kulungan da. Tapno saan manen at iliwan ni Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutak. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan ka dagiti barkada na. Ay. Bakit? Nimot Baldo jay rimwar di tabalay. Agap apur api manaw. Ayan yaman nga tantinapan na inlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta. Ay wow, Ay. sapa imparabaw ko laang iti cabinet. Nagiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo. Manaw butilya to'y arak ang ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga inggatang mo, pare. Di yun problemahan tayo ta. Basta giinom tayo ka di. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta a paginom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Sika talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dan sa pa na bating arak di ti pagik. Ne, sa di nun ti pagnan nga gawin din. Para daan sa amat dahito en ka. Nagano ti estudyante nga uray ti lugan. Ay sus, dayaw awanak san. Hala, naggangot na itatao, nagbangsit. Nabang sita ka no. Umadayong ka man dito isikalakay. Ne, sika ni Mika ka na ko. Apaya kasta ti panagsasaom ka niya. Katsak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Mamarta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya? Tatang mo dito, Mika? Binaybayan na kami day taatao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Kasta ti ama. Jak bigbigan nga ama day ta. Anak ko, di na kumambot pagsasawan iti kasta. Di ka umasidag kanyak. Kagurgura da ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgura da ka. Aglugan tayo, Mika! Mala daw tayo sa school! Anak ko, una yun. Anyan da ito yan naaramid ko iti pamilya. Tay kunada nga roden, Baldo. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasan gaya man, jay inauna nga anak mi ka ni Bakay, tatang.
Ay, gaputa day talag barbartag ti aramidam. Di mo amo, adadakilan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit ang pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da kumatatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi ama naok. Nasakit tinakam ko. Ay, Nagadugayam ti basol ko, tatang. isublim dya inalam apinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang. Agbiro kak iti trabaho. Kat bayadak dagiti nalala kada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubliak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to dagiti anak na. Papagayam, di tan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 27. Ti tao asaan analintag, kat pakarurudan dagiti agar-aramid iti umno, ngem tinalintag ti dalan na, kat makarimon kadagiti nadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Agyaman na kapo. Iti barumanan nga agsapa. Ni. Nagsaya at ti singising ti init. Ay, ni. Anyo dyan da dyan bayak. Kasla basura mat. Kita akman. Naimbag nga oras mo, pare. Oh, apay akas lang naliday ka, mait. Ay, adamanan ng ibelang iti basura na dito arubayak. Kanayon lakas toy. Naglalawak pa'y mait. Ha? Nabubulok. Kung saan na nabubulok. Huwag ngagpaiso. Kan, Kanya timangot ko. Kaslan na bunglog nga niya. Ay, awan mo manaknakam tinagbasura ditoy. Iso ngayon nak man nagreklamo ka ni Kapitan. Parang matiliwandan o sino ti agibas basura dito eh. Awan pare, amangan no sana maaksyonan ni Kapitan, numapan kagreklamo ken kuana. Apay akastati ko nam. Ay, napana kong nagreklamo. May papanijay madi nga angot nga agtaw di ti kulungan ti baboy ti negosyante ani Don Dolfo. Napalabasen ti sumagmamanungal daw. Ngam aging gaita, di pala naaksyonan. Isu akinunak iti bagay, saan kunton nga ibut-butos. Tani, umadani manin ti eleksyon. May mayat pa'y nusikanton ti sumukat a kapitan. Anya? Ay, di ka man mangrabak pare. Isa, dua, talo, upat, lima. Ato'y kumpadre ka kapitan. 5,000 dayta. Ket agyaman akmanen iti tulong mo Awanan yaman na Dundulfo. Basta sika. Kaya tinapatag, matuloy na itinapanunot yung pagkwartaan tayo. Agbaysot ako na kumpadre ka kapitan. Sigurado adakal ti maala tayo akwarta. Kadagiti kayo amapukan ni Jebantay. Saan la dayta ti mabalin tayo apagkwartaan? Mabalin tayo pa iti agipatakder iti resort ijay.
Muwan ngagpaiso, Don Tulfo. Ken gaputan na siminto ti kalsada dito'y Masakupa ka barangay. Adun to dagiti turista nga umay. Husto ka, kumpadre ka kapitan. Ket no naipatakderen ti resort, dakkel to na kwarta ti mabingay mo. Ken di kagdanag, kumpadre. Gaputa suportaran ka iti sumaruno nga eleksyon. Namnamak dayta, Don Tulfo. Ni, si kamot gayam day tamanong Omer. Ay na, mangkigkigtot kamat. Apay ngay bulang mo ti basuram dito'y arubayak. Pagbasuraan ka di dito'y, labnay? Kwa manong. Day tamat ngamin ti imbilin ni Don Dolfo kanyak. Kunana, makatulong kano kada kayo dagito'y abasura. Ken imbagam kano, adito'y nga ibelang mi dagiti basura mi. Awan ti kas nang imbagbaga ka ni Don Dolfo. Apay, gaputa basurero aklaeng, kasta? Kwa, kasdi nga rod manong. Sana gaputa kalkalkalak lang iti basura, kat kastamot ang daramidin niya. Ala, no kastamot lang. Agkikita tayo di barangay hall. Omar, sana mabalin nga idarom ni Don Tulfo. Gaputasan mo't nga iso tinangibulag iti basura iti arubayam. Anya? Kat no agdadata nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura iti arubayak, kapitan. Ada ka di ebidensyayo nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura na ijay. Kasanungay no sadut lang ni Labnay, ang mangipan iti basura iti pagbabasuraan. Ha? Mamati ka iti bagak, Omer. Naku nangamin kanyak ni Don Dolfo. Ano dumakit sadut ni Labnay. Iso adya kun mas daaw. No apay nga ijay tinangibilangan na iti basura da. Marurudak ka ni Kapitan. Agpay sumot gamit ibagbagada. Akanunungan ni Kapitan ni Don Dolfo. Talaga, met pare. Ket, anya nga tinapasamak iti ipapan mo ijay. Jak impagaro pakas jay gayam ti baga kanyak ni Kapitan. Pare, agpay so tinakunan. Uray kunak nga reklamo ni Don Dolfo. Di nakdengdenggan ni Kapitan. Awan na talaga ti maramidan pare. Gaputan na singed da nga gayam. Kanayon kung tubay makita ni Kapitan na mapmapan di tabalay ni Don Dolfo. Nadamag mo pare. Di anak ni Marcela na ospital. Ne, anyat na pasamak. Dinungpar kano tinangisit ako tse. Ngam intarayan kano jay driver. Anya? Naimbaglaan ngayon, tada nang ipanadagos si ospital. Ay. Kinapudno na, bumulbulod ni Marcela kanya kiti kwarta. Ay sus, kaasimot nga rod. Ne, rugyam sabot ang tagipatakdar iti resort, Don Dolfo. Nakasagana mo tan iti materyales. Wen, kumpadre a kapitan. Maya ta may patakdara dagos ti resort. Tapno makakwarta ta adagos. Kasta ka di. Nasayat nga rod no kasta, Don Dolfo. Mabit lang. Oh, atoy. Kumpadre ka kapitan. Alam da ito isang 10,000 pesos. Imbag lang igatang mo iti kasapulan nyo iti balayo. Ay na. Kasto te kayat ko, Don Dolfo. At naman ang igatang ko iti naimas asidaan mi. Agyaman ako na, Don Dolfo. Awan yaman na, kumpadre ka kapitan. Basta sika, awan problema. Kenam na maam to, adakdakkel to manenti itad kuken ka, numalpasen daytoy resort. Ay, nailako kong dagit na nakalkal ko abote. Atakan plastik. Agawid na kadagos. Tayo nakagdigos. Panagbimisa ita. Katjak kaya timaladaw. Sayang no jak masangbot timisa. Kaslag tartaros ka mat, Omer. Apay, kamkamatan na kaya ni bakit mo? Ay, saan ka? Kaya't ko lang agawid adagos. Tayo nakagdigos. Sambutak ngamin timisa ita. Ha? Ne, makimismisa kay gayam. Uwan, Kapitan. Nabayagan na makimismisa. Jak liwliwayan timapan.
No kaya, Cho? Intay makimisa, Kapitan. Awan oras ko dita misa-misa, Omer. Importante ti papanak kita. Importante mo ti makimisa, Kapitan. Gaputa istotial daw, panagdayaw. Ken, panagdawat iti pamakawan ti Diyos. Kang runana, istotial daw nga agyaman tayo kadagiti inted na grasya. Ikagit din. Tapnusan ka amala daw. Nagmayat at talaga ti agkape. Kabayatan ti panagtugtugaw di ti paraangan. Ni pare Omar met day ta sumungad. Pare! Umay kape agkape! Addan nakasagana dito'y atinapay kan kape. Ay, sige man ngurot pare. Ay, aginanak, bet. Kagap-gapok ngamin ni Jejang siya pa naglako kadagiti nakalkal ko a basura. Eket po na. Gabi ka. Kabayatan ti panagis-istoryata. Ay, magkugot na saya at kanong ti kasasadya anak ni Marcela. Remor ka din ni hospital, pare? Wan pare. Kahit nalaos ti panagyaman na, gapo ti intad mo a kwarta, ana inayon iti pinagbayad da hospital. Pare, amangan no kayat mo ti agtaray, kas kapitan. Tani, umadanin ti eleksyon. Anya? Kapitan? Pagkat katawan, nakmat. Amumat a high school latin alpas ko. Nagtarayak iti dayta posisyon. Maabaka ka. Awan iti kwalifikasyon arumbang anakalpas ka iti kursaw. Tapno agkapitan ka. Ti kunana lang ijay. Basta you can read and write. Ken maysa, kasapulan ti barangay tayo ti kapitan. Nga amuna ti tumulong kadag iti kabarangayan na. Manong Omer, si kamat gayam tamasabat ko. Nadamag ko kan ni Eman nga inalukoy nakaatumaray kas kapitan ti barangay tayo. Nakafile ka din iti kandida, Sim? Ay, ako Dakpay na kay kadang. Ay, among ka di? Sikat ti may sa anam na maan mi atumaray para kapitan. Gapo iti mayat agalad mo. Kayat mi asikat ti sumarunong nga agtugaw amang idaulo dito barangay tayo. Ay, maragsakan gapo iti imbagam. Sige, nga rod. Agfailak man iti kandidasi. Kumpadre ka kapitan, amom kati, ti agwarwaras asayang gusa. May papanitian niya. Panggap ka di iti umadanin ang barangay eleksyon. Uwan, kumpadre. Nadamag ko at umaray ka no ni Omer kas kapitan. Anya. May Homer basurero. Anya ngay matiam muna dayjay no panggap iti politika. Hindi pa nakaturpos iti panagadal na. Tiam muna lang kahit agpidot iti basura kan sumbrag iti simbaan. Agpaiso ti kinunam, kumpadre. Agin lilintag laing dayjay. Ayngam no makaigam iti kwarta. Malipatan nanto ti agarami diti umno. Ungaya, Don Dolfo. Manula apulanan kat malpasan ti resort mo. Isupay man ang tipagkwartaan. Wen, kumpadre ka kapitan. Umadanin to ti panaglukat na. Kat sigurado, nagadunto ti umay a turista. Iti dayjay a resort. Oh, pare Omer. Agkalkalingatan ka, mate. Kan nakadungdung rit pa yung tasuot mo. Kunak man no napan ka nagkalkal iti basura. Ngem awan mat karga day tasako ngay gamaw. Among pare, at danang ko nga ungor ti Chinso. Kat sinurot ko ti pagtataudan na. Kat nakitak da Don Dolfo kon kapitan iti paset a pagpukpukanan da. At dapay mararami da pasdak. Anya? Wan pare, kat mapanak iti police station. Ipakitak ti vinidyo. Ala, kaduan ka pare. Tapno maaksyonan day ito adagos. Saan arumbang agtultuloy day ito adagas nga ramid da? Kasla makikita konti kinaprogreso da ito a resort, kumpadre. Kita mum kadi. At dapay tisaan ko na ibagagan ka. Nagpaimula ak iti marihuana.
dito'y kabambantayan. Anya. Ne, itala na ipagam kanyak dayta adun Dolfo. Ha! Ha! Adda pulis, kumpadre! Tumaraytan! Ang mga mabalin tayo pagsasaritaan da ito, mga sir. Ija istasyon ti pulisya ti pagsasaritaan tayo. Ala, sumurot kayo as itatalugod. Jack ni namnama akas degam ti aramid da kapitan kan Dondolfo. Agasam, nagado ti pinapukan da kayo. Saan laday ta? Nagpamula da pa iti marihuana. No kasta. Drug supplier da nga rod. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkadwada. Nagadugayam ti illegal nga aramid da. Ay, dirumbang akasta ti mangituray kada tayo. Saan adumruas ti barangay tayo, no saan analintag ti mangidaulo kada tayo. Pudno day ta ading. Gandamag ko akamang gayam ti sindikato day di adon. Nabayag ka nun nga imbestigaran dagiti polis. Ngam awan ti maalad nga ebidensya. Imbag ko na ma, tanangag ni Omar di ongor ti chinsaw, kat binidyo na ida. Win nga rod Manong Eman. Ay, no saan agapo ka ni Manong Omer? Amangan no agtultuloy ti madi nga aramid da. Ay, ading, inton bigat gaya man ti barangay eleksyon. Sapay ko mata mapagasatan ni paring Omer ang mga baka kapitan. Ay, kasta tinamnamaak, Manong Eman. Tapno mapadasan tayo mat tinasayaat, kan managtulong a kapitan. Agyaman nak! Kabaranggayan! Kaputa siyak ti pinilio a kapitan, dito'y barangay tayo. Ket nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa siyak tinangabak a kapitan. Kablawan ka, pare. Nalaos pa tiragsak mi akabaranggayam, tas si katinangabak a kapitan. Agyaman nak! Congratulations, Manong Omar. Sika ti baro amang idaulo iti barangay tayo. Imbaglangan, tasan napagasatan jay sigud a kapitan tayo. Ay, imbaglangan tasika tinangabak. Agpaisot ako na, ading Marcela. Kasapulan ti barangay tayo ti kas kini Kapitan Omer. Ket pagyamanak ti dakkel a supor tayo. Ket ikarik, aramidek amin a kabaalak. Tapno maaramid ko dagiti pagrebengak. Laglagipon akanayon, ano dakas ti aramid mo, dakas mat ti pagbanagam. Ngarod, nasaysaya at no intay aramidan ti pagayatan ti Dios, tapno natalina ay ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jenzel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngag iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayona. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno kanya. Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal amapan ijay bangir apuraw. Ay, wan. Iso asambutin ta. Ay katwa na nga road.
Imbagkit di ta saan ta amala daw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Isu nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agrab ti anak ta ani Jordan. No di pa'y lagunay. Ay sos, maladaw taon nga agparaab. Ada ka mat dito'y nga gililad. Di ka maagraab Tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamanungal daw. Da nagyulakid din aya. At dan tumanan sumangpat adanom. Ay sos, mabayag ton Nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agrap. Ingkan. Saan aday ta agililad tin into narem. Wen ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masango. Kasano no yalis danton ti danom. Ay, mapanak to. Agawit kayo din. Ay salbag. Palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat kumat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo. Ay, awan ka askan ti bagbagana. Apay kumanga awan ka uskan na. Saan mun nga mun? Apay kumaasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbengak amangam mo. Imbaga na nga road, amapantakan o agraap. Saan ko pa'y mat nga road? Amasango, tanasapa pa'y mat. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang. Pinagawid ko tas ang kadagulit na ngamin, nga inak ka no agraap. Ay, wan ko naklangarudan. Wan, kunam, ngam di ka matmapan. Na, may sakamat. Ay, agparaupak to Into numayalis ti pagturungan ti danom? Ammumat nga awan ti tudunan. Jayla irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan amapanan agrab. Imbagak. Agam agpatinggan sala iti wen. Adimot agunay. Ay, dayta mo ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di na mo't aramidan. Ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ama isubli ti danom. Naladaw ton nga agrab. Ay anya nga, ay no day tate kayat na. Di awan papabasulan na. Di nakat agawaan ta dapay danom. Ay, Kasanaon no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na di pa'y maapit no maladaw nga agraap. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay nalaklakayan na di makainaknakam ako nak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Ammom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom. Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Jay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaapdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraap. Kaano nga tanga isublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabanger apurok. Ialis da pa iti sabali apurok. Dito ngamin ti mo na. Kaya't mo asawan. Palpasan da pa'y amin apurok, sakbay ama isubli dito iti danom. Katuan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamati ka no ditoy? Adayumat di tabangir apagnaan. Isumat imbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartak kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak no da managdakdakas anabartak. Ngam sinalungasig mo ti bilin da lolo. Di na mo. Wala, may kakidin. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayo di tapagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Ada nang barsak kanyak dalan ko nagturong ditoy.
Imbaga nga min dalulo ken lola saan ta amag na ijay. Nagnakamutlat ta. Nagbisiklita mo. Mabalin kulat ako mga itarayan ida. Ngem ti ba to, saan mo ana itarayan? Addakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ng barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ng barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Biro kag tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan maddananang ijay balay. Napananda ka di, Lola. Ay, jak mo't amaw, apaw. Adda ka di ibagam kadakwada. Wen ko ma, Lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus. Saan ka di nga imbaga aming nga awan ti magnaijay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, Lola. Iso nga'y di nakadanon ni ijay pagadalan. Adda bukol nan. Dayta ti makagapo no apay nga imbaga aming nga awan ti magnaijay. Nasulpang mat ngamin, Lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapula sirmunak manan. Bareng denggan nan ti sao. Naisag maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakita ka kasibsibot na. Apay niya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti iparparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sangkay baga di da magmag na jay tayo yang dagiti luko-luko at taaw. Masapul apalagi panmanan day nga ubing. Ipanakal na ti bisiklita na. Sana balikan no tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikken kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisiklita ti pagtangsit na. Jakman amo iti dayjay nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata amo ti agnakem no adadakdakes a mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol itimoging mo. Binarsak dak ijay shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakitam ka di? No asino tinang barsakan ka? Wen, mapantamang mabalsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunang ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisiklita. Numakita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakid di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaran ta ti bisiklita, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko amapanda ka no balsan tinang barsak ka ni manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na, unay mo tandagijay nga agama. Ay, kaya't da asawan, mangdangranda iti padada tao. Wen nga rod nanang. Kasta ati kayat na asawan. Ay, imbag no awan tidak ka sa mapasamak kadakwada. Sapay kumatakas ta, nanang. Tatang, adamutin kayo ang nakabalangan iti dalan. Ala. Wun nga paiso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. Darin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta. Tapo maunautan. Wen. Kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impus mo ti pilit tatang. Linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, Wen. aglipastan. Awanan ti bisiklita, tatang. Sigurado nga lang daday jay.
Pati tay kabarbaro abunan ko. Jack amuno yan na. Awan maten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapan eskwilaan. Awan maten aramatag abunan ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakit din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Oh, salbag kahit di dagiti ang managdagdagas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Dita ko manapnapan ijayan. Awanan. Ewan nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apaya kasta ti itsorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga ti bisikleta. Ado nga minti managdakdakas ijay shortcuta nanang. Timaray kami Ta pinaapos ta ti pilit ti bisikleta. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang ken nanang nga awan ti magnaijay. Taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikleta? Gapo iti kinasulpeng yo. Napukawan kayo lakat nga rod. Mabuti nga kung amag na ijay nanang. Nagadumot ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo. Adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak tumagmag na ijayin. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapresyar ka magtatang. Ay napan ka din, ijay talon, mau. Saan pa'y tatang? Limabas ka kanijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon, mau. Di pa'y nagdawa. Ta nagladaw mo't anaraapan. Di pa'y nagdawa? Ay, kinuawan danumnan. Agreng-rengatan ti dagana. Awang mga mintudunan. Saanay na makadawa nukas jay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kandagiting nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay no kumata nakikidan ka mo't ini nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot tain. Hanggang saan Mike? Tadi ka mo dimngag iday iti imbagak nga ing kagraap. Anya pa'y itanti kanan mingay. Awan mat maapit may. Ay. Sapay nangina ita ti bagas. Ay suruam nga irutan ti barikas mau. Tawam makanan nyo ako naam. Delikado no awan apit tatang. Awan kanan may. No dimngagak kumakan ka idi. Saan kami kumangagrigat ita? Wala. Gapo iti kinatangkan ti ulo yaw. Anya naganab yaw. Napukawan kay lang arudain. Agbisin kayo pay. Isungag balbaliw kayaw na Napatag ti sao, no ammo atong palan. Ngam no yaling-alang mo, amangan no agbabawi kanto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 26 kan 27. Agungat kayo, ngam saan kayo nga agbasol. Saan nyo nga itulok alum nagtiinit nga adapay laeng ungat yo. Saan nyo nga ikan iti lugar ti Diablo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Adalakad ko ita. Kitaan nyo taamangan no awanak dito balay kat aga pa kayo manan adwa.
Apay asyak ti pangibagan nyo iti kasta nanang. Ni Melchor ko maa, taisumat ti sulpeng kada kami adwa. Apay manan nga ramraman nak. Agul uli makak ngarod ditoy. Wan tasi kamot nga minti ayan ti parikot. Ay, pangaasiyo. Saan kayon nga ubing? Aramidan nyo no anya ti maiparbang. Tapno saan nakababain kadagiti kaaruba tayo. Wan nanang. Nangag mo kaditi imbagak sika, Melchor? Tasilpon mo man ngamin ng tidumdumogam dita. Nangag ko. Saanan amasapol nga ulit-ulitan niyo. Sige, agrobatak nga rudan. Da kayon, timakaam mo dito'y balay. Anya kalakit dimat, Melchor? Apay manan. Awan matidakas nga aramidakan ka. Ngam napudot manan ti ulom kanyak. Kit-kitam amadamang agdaldalusak. Ngam awan man lati ko na mga agluto ka iti kananta. Apay, di ka mabisin aya. Di ka man manaktak. Kit-kita mabisiak. Day tagay ay ayam iti cellphone mo matantin into naram. Agtal na ka man. Ipalagip ko laang kan ka Awan ti babaw nam dito'y balay. Saan da kami asuswelduan kanina nang tapno pagserbian da ka. Agtal na ka kunag nay. Ay, mababa ka kaon. Ay. Makaammo ka mat kagluto iti kanam. Naglalaingam ngay. Apay adinak imbatyan iti kanak ngay. No kayat mo timangan, agluto ka mat. Anya, kayat mo asawan? Para lang kan katin lotom? Di mo mat karod amo ti tumulong. Iso aman ni po dita, agkanya-kanya ta, nukasta nga awan ni nanang. Siyak ti karkaritam, ha? Asino ti butbut ngam, Ti kunam siguro, kat kabutang ka, ha? Ay, didakan! Sa dino ti papanam, takrot ka, ha? Ipulang ka kaninanang! Ti kunam ka de, kat saan ka makamatan? Apa yan, Elaine? Kasla damang kamkamat kan ka. Tikabsat ko apong. Apay ti kabsat mo? Nagapa kami, kinamat na apong. Ay, anya manin aya tinagapaan yaw. Kasta unay ti unget na, idisan ko nga imbatyan iti kanan na. Ay, unay kan. Apay ngamin, adi mo imbatyan iti kanan na. Wan ata sa dutmat ngamin. Kailangang agsel-cellphone ti araramidan na. Kat, ninanang yung ay. Awan ni nanang ijibalay apong. Ada na panan na. Ay, sumat lagayam Agawid tumat lang day jayin ton malam. Ala, agtugaw ka pa'y nga ron dit Urayam latan ni nanang yaw alumabas. Uray saan ka pahilaang nga agawid. No napudot ti dara ti kabsat mo kan ka. Tamang ano ang kinabil kayo. Anya ting may imbagan ni Elaine, bakit? Ay, awan lakay. Nagistambay laang dito'y balay. Manay? Eh, nagapa da iti kabsat na. Iso aday jay. Ay, kinamat ni Melchor. Ay, una yan nagijay nga kabsat. Naimbag ko nam ata saan da nagdinang ran. Narigat ti kasta. Anya kano ay tinagapaan da. Agsil-cellphone laang kano nga main. Ti araramidan ni Melchor. E di alas 12. Saan nga imbatyan ni Elaine iti kanan na? Di tamot na nakaungat dahi may sa. Naadik mo't ngamin na iti cellphone na dyan, Melchor. Ay, huwin nga rod. Iso nga agreklamo matan ni Elaine. Uray asino mo't ano kasta ti kabalay. Talaga masikuran. Itay payla ang makadlawak Apay ka di nanang. Saan kayo mat nga agsarsarita iti kabsat mo? Kwanan ha? Agpudno ka man kanyak, Elaine? Nagapa kayo kadi? Wan nanang. Iso matlagayam, nga da ka iti ayan dananam ati na itay. Wan takinamat nak ni Melchor. Impaglaangan ata ti marayak adagos. No saan, amangan no kinabil na kun nanang. Ay, una yan. Anya tinagapaan nyo Ti kanayon apa nag-cellphone na nanang. Di na payam mo ti tumulong dito'y balay.
Sa dino nga rod ti ayan ni Melchor. Takasaritak man. Adamanan iti silid na Sigurado nga cellphone man ang dayjay. Bagbagaan nyo man, nanang. Gumatang kayo man itilakok anatang nanatina. Ay, anya tilakom. Petchay, nana. Per kilo ka, day. Wen, nana. 60 pesos ti may sa akilo. Mala, ikandak iti may sa kilo laang. Wen gayam. Kumusta da Elaine kan Melchor? Ay, aging gaita. Saan da nga agsarsarita, nana? Anya? Kagura da ti tunggal maysa. Hindi pa'y napalabas alawas akasta. Wen nga rod, nana. Awan mat ngamin ti agpakumbaba kadakwada. Ayun, ayan dagijay nga anak mo. Marigatanak nga ruden amang disiplina kadakwada, nanatina. Ay, no saan da kami kumaapinanawan ti amada. Adda kumamot katulungak ita. Melchor, ibaon ka man pa'y, naibusan ti mantika tayo. Nilen ti baon nyo, nanang. Adda aramidan ni manang mo. Agin bibisi manan Apay ayaan agrigat ka ama ibaon. Busy akmat nga road. Dayta cellphone mo, ti kanam? Ni nanang mat. No kasta, tumakder ka nga rod dita. Ta saan ko ama igisat ti sida tayo, no awan ti mantika. Adda nga road ni manang Elaine. Siya pa'y laang matibaon nyo. Daimbag man, daimbay ka dito'y balay, Regina, anak ko. Apay ka di hinanang? At daman di kayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Pudno ka day tinadamag ko. Akinamat ni Melchor ni manang na. Uwan, nanang. Apay ka numanan. Adda manen saan daan nagkinaawatan. Kinapudno na. Aging gaita. Saan da akasarsarita titunggal maysa. Ay, una yun dagitang apok. Saan na ba'y parbang ti kastangar aramidon dangag kabsat? Dayta nga rudgat, nanang. Ay, siya kunti mababayin iti kasjay nga aramidan da. Uray bagbagaak ida kat didak mat ipangag. Intun madamdam agkinabildan. Ay, banag apagdanagak launay, nanang. Alam daytoy balon ni ading mo. Itedmontokan kwa na. Iso na ba't ti umay mangala dito'y balay Nalipatan na nga rod. Makaamumatan nanang. Apay ngamin adina alaan ti balon na. Anak, saan anasaya ti kasta? Kabsat mulatan ni Melchor. Asino ti parparigatan day dya tao? Talaga ka di adi mo mapakawan ti kabsat mo? Nabayagan day dyan. Ngam aging gaita ket kagurak launay ni Melchor, nanang. Uray anya pa'y ti aramidan nyo. Agkabsat kayo lata. Rombang laang nga ipatagyo ti tunggal maysa. Tano awanak ton. Asino nga'y ti agtinulong, no saan ada kayo matlaang. Saan asyak ti ayan ti bidot, nanang? Dayja Melchor ti kasarita yo. Saan ko nga alaan ti balon na? No mabisinan ija pagadalan, basol na matan Anya kalakit di matan, Melchor? Mangrugi ka manen. Gaputawan ni nanang. Kita aman dagita badom nga agkaywara? An-anwan da kaya dagiti badok? Badom matan ti makitkitak iti amin asuli ti balay. Agsakit ka kadi no makitkitam dagiti badok? Di mo igalgal? Iuray mo manan kaninanang? Agtal na ka man. Nagadulakid din ngay bagbagam. Agbain ka mat. Ultimo brief mo, ninanang ti mangigalgalgal. Anya? Ay! Anay ko! Apay at dinanog mo ti ulog ngay!
Tapno talnakan! Makauma ka! Apay akas na tilangam, Elaine. Ano ka, apok? Dinanog ni Melchor ti ulok, apong. Anya? Nasakit-kit din ti ulok. Anya aya ti imbagam kenkwana. Pinagsasawak tag kay wara ti bado na ijabalay, apong. Di namat ngamin igilgil. Day tabot lagayam. Di na kayat ti makorektar, apong. Ay, talaga, sakit ti ulo day jakabsat mo. Bagbagaan niyo man, apong. Tapno baliklikan ti panagapayo. Dito'y balay kalaangan nga agnaad. Diyak kayat, apong. Awan ti wifi. Anya? Ni Melchor ti kasarita yo. Taiso ti agnaad dito'y balay yo, apong. Melchor, isardeng mo man pa'y ti panagsel-cellphone mo. Taag sarita ta, apok. May papanitian niya, apong. Apay, adinanog mo ti ulo di kabsat mo. Kunak tukat. Nagipulong mananday jay nga, Elaine. No adda saan nyo apag kinaawatan. Di mo matdang rin di kabsat mo Sapay ulo ti kinabil mo. Kasanumat ngamin. Sumanao. Kasano, agkaiwara kanumat ngamin ti badom di ti balayo. No di mo kaya't abagbagaan na kaya kabsat mo. Aramidem ti pagrebengam. Siyak mananti kam maliit imatang yaw. Adda ka maliyo adwa. Ngam nadagdagsan ti basol mo. Anya? No aga pa kayo, sana masapul adanugam ti ulo di kabsat mo. Kasano, no di panangkabil mo kan kuanak at makaala iti sakit na. Saan ka kaday amabutang? Saan anasaya at tikas tangar aramidam si Kam Melchor? Saludsudan yun na Elaine No apay kinabil ko, nanang. Agungot kayo la adagos. Wen tati ulo na ti dinangram. Ti dinanog mo. Basol na Kasano no agsakit ti kabsat mo? Normal lang ti makaungat. Ngam saan kumamot akas ta akabilam latan ti kabsat mo. Isula ka na yun ti husto iti imatang yo. Maminsan pa'y nga aramidam ti kasjay. Itulod ko dagiti murang mo iti ayan ni apong yo. Diyak kaya ti agnad ijay, nanang. No kasta nga rod, di ka agsulsulpan. Pangaasim, Melchor. Agbalbaliw kan. Oh, Elaine, anak. Apay nga agil-ilad kalatan dita. Nasakit ti ulok adinanog ni Melchor, nanang. Anya? Itay pa yan nasakit. Ay, agpilis ka nga Ruden. Ta ipa-check up ka. Adakwar tayo, nanang. Adda, ngam sa anak asigurado no umdas dayjay nga aramatan ta. Saanan nga rod, nanang. Agtumaraklatan iti agas. Saan ang mabalin? Agpa-check up ta. Tapno makasigurado tayo. Darihin na kan Elaine matilimabas bakit? Ipa-check up na kano ni Elaine. Taapay. Da sakit kano ti ulo na adinanog ti kabsat na. Ay una yan. No apay mo ngamin adinanog ni Melchor Sapay iti ulo ti dinanog na. Madanagan nga rod ni Regina. Sapay gastos kan delikado ti agpa-opera. Sapay la kumaata mayat ti resulta ti check up na. Tapno saan nga iso pa yung magdandanagan ni nanang da. Ay, wun nga rod lakay. Kaasi ni Regina. Kaslamot nga min aso kan pusa na gitya nga agkapsat. Kumusta ti check up mo, Elaine? Normal ka numat ti CT scan ko. Masapo lang nga ginanaa. Pudno? Wen, pagyamanan tayo. Ta normal ti amin. Ay, anak ko. Pag nakman nyo kuman adwa, tinapasamak. Wan, nanang. No adda diyo nagkinaawatan. Saan amasapol adang ranyo titunggal maysa? Wan, nanang. Pasensya kan manang Bidot ko dayjay. Pasensya ka mat. No kanayon ka pagsasawan. Maawatak manang. Basol ko mat ngamin.
No apay akanayon anapudot ti ulom kanyak. Ag kinaawatan kayo kuma. Ay, mabisbisin kamin. Adda ka din naluto nga inapoy, Melchor. Adda, nanang. Nagluto ak metten iti si datayo. Nasaya at nukasta. Ay, nukasta aka na yun. Awanan ti pagparikotak, anak ko. Iti may sa pamilya, rumbang laeng agpipinatag dagiti agkakabsat. Agtitinulong da para iti pagsayatan ti pamilyada. Tapno agbalin anatalinaay ti pagtaengan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.